kwe nake wanotangia kia maumengi mathegi mationaga mathaa kana nyaki na ni watumire kaugena kwa thaino ukaga motivated kana ukagia binya ukabota manda gikaniki kinde ni njamba ira sura na ndoi na migamba ni twetikirei twikire binya eko tugutuga ukathomithwa what man can do a woman can do it better no nwa tukwenda kwaria mutugo turona wi mucoku muno wa gutumira anake kana goons kwi micemanio ya gisiasa wana rimwe nginya makanithari tungienda kuria thirikari ndingi twira ni ng'ania uraretire goons wira wa thirikari ti gutwira nuriku wira wa thirikari ni kunyita waarifu kogwe either goons ni cia mungwana ingi ukagogo kiriari cieke waarifu wa mbere twambe tumanyite sababu ni waarifu na ndiramakania ni hao kogwe the first thing waarifu washikwe goons ni waarifu na tutigatumire kiugo goons twende ku justify andu gwika nae na kurekererua so waarifu washikwe either ni wanani ama ni wanani ni wa United Opposition ni wa serikali waarifu wote washikwe kogwe no turie thirikari make sure gutire mucemanio nari umutu kwenda kuigwa thiini wa Kenya ringi ati no athukwe ni nyanake ivetwe mbeca kana iye na mundu irugamirite ikimenya gutie kundi kuthie ni tukenda kumenya atire na ningi uria bunjie thivani maruma thiini wa Kenya varia bonthe mukegwa kwagia burugu yanake ningwenda make sure ni mwagua tande tweyo evua twemenywe kile kiratuma nyanake ici cietikirwe kuthii kanithari cietikirwe kuthii micemanio ri ciumanite nao either nuriku kana nuriku ni tukenda kumenya ucio munene kwi ngai ri ni nani.